Yes, ikaze kuri Waka Waka podcast. Nizere ko aho muri mukomeje kugira ibihe byiza. Ubu rero tukaba tugiye kuganira kuri contre-offensive y'abanya-Ukraine, tugiye kurebera hamwe ese igeze hehe, ese intwaro Ukraine ikomeje guhabwa n'inshuti zayo ziri kubafasha iki ku rugamba, n'uruhe ruhare ziri kugira muri contre-offensive, ese abanya-Ukraine barimo gutobora imirongo y'urugamba. Tugiye kubirebera hamwe muri iyi podcast kuko ni icyifuzo cya benshi muri message. Nkuko twabibonye rero iyi ntambara yo muri Ukraine ni intambara yagiye ibamo udushya twinshi, ni intambara yagiye ibamo technology, yazanye technology nshyashya ku rugamba, yagiye ihindura uburyo bw'imirwanire, ikuraho uburyo bw'imirwanire twari dusanzwe tuzi, haza tekinike nshyashya ku rugamba. Nkuko mwabibonye rero Uburusiya butangira intambara bwambukanye ibifaru byinshi cyane byo mu byo bakoze muri za 60 muri za 70, ibifaru byo mu gihe cy'abasoviete babyambukana muri Ukraine yitabaje drone yari ifite z'abanyaturukiya, babasha kurasa ibi bifaru byinshi by'abarusiya. Video ngira ngo mwarazibonye. Intambara rero irakomeza, abarusiya baza gupuringa out, bajya muri Donbass na Donetsk kugira ngo abariho bashyira imbaraga zabo zose, ariko urumva bagiye gupuringa out cyangwa se gusubira inyuma, aruko nabo bamaze kubibona ko ibintu babyibeshyeho, bari bamaze kubona ko babyibeshyeho. Technology ku rugamba yarahindutse, tekinike z'imirwanire zarahindutse kubera ikoranabuhanga ryahindutse. Urumva bo abantu bari bamenyereye intambara nkuko twayibonye mu ntambara y'isi yose, cyangwa se nkuko twabonye ibyabereye muri Syria cyangwa se muri Libya n'ahandi hose. Ubu rero byarahindutse kubera ko intambara igeze muri technology cyane ishingiye kuri za drone, ishingiye kuri za satellite, ishingiye kumenya amakuru no kumenya ngo umwanzi ni he hari. Ibyo ngibyo rero nibyo Umurusiya yasubiye inyuma, abanza kwiyubakamo. Ageze muri Donbass amaze kwigarurira turiya duce twose two muri Donbass usibye muri Kherson, Slovakia yavuze ngo basubire inyuma. Amaze kuhagera rero yahise yubaka imirongo y'urugamba, yubaka defense aho ngaho muri Donetsk, ku buryo igihe cyose abanya-Ukraine bazatangirira contre-offensive yabo bizabagora. Ariko nanone muri icyo gihe cyose abanya-Ukraine nabo bari barimo gutegura contre-offensive, Umurusiya nawe yari arimo kuyupdatinga ku bijyanye n'urugamba, ku bijyanye n'imirwanire mishya. Ariho mwabonye Umurusiya yahise yinjiza ku rugamba drone bita Shahed z'abanya-Iran, zahise zihindura ibintu ku rugamba, ibintu bihindura isura. Abarusiya bigarurira za Bakhmut, bigarurira ahantu hatandukanye, ku buryo wavuga ko muri Donetsk na Donbass baburaho uduce dutoya kugira ngo babashe kwigarurira ibyo bice byose, nkuko bamaze kwemeza ko ibyo bice ari mu Burusiya. Ahangaha rero inshuti za Ukraine zabonye ko Ukraine ikomeje kwitwara neza ku rugamba, kuko nabo ni abantu bazi kubyina. Intsinzi niyo yaba ari akantu gatoya bashobora kuyivuga ukagira ngo ni ikintu gihambaye bakoze. N'ubu ngubu ubonye muri contre-offensive utuntu celebratinga, waseka ukajya hasi. Aba banya-Ukraine rero bahawe ibitwaro n'inshuti zabo, babizeza ko nibabibona bazabasha gukora contre-offensive bakigarurira uduce twose abarusiya babatwaye, harimo ndetse na Crimea. Abanyamerika, Abafaransa, Abongereza, Abadage batangira kubijyamo. Murabyibuka ibifaru bitangwa, Abadage babanje kwanga gutanga ibifaru byabo bya Leopard, noneho bategereza ko Abanyamerika nabo binjira mu rugamba. Abanyamerika bamaze gutanga ibifaru bya Abraham, nibwo Abadage nabo bemeye gutanga ibifaru bya Leopard. Ibi bifaru rero bimaze kugera muri Ukraine, ibitangazamakuru hirya no hino byabaga bivuga ko intambara no muri Ukraine igiye kurangira. Abarusiya bisanzwe bigaragara ko bari fake ku rugamba, noneho bagiye kurangira ko abanya-Ukraine babonye ibikoresho bihambaye, harimo izo Bradley z'Abanyamerika, harimo Abraham z'Abanyamerika, nubwo tutarazibona kugeza ubu ngubu zo ku rugamba. Tumaze kubona izindi ariko Abraham ntabwo turazibona. Hakabamo izo Leopard zaririmbwe bavuga ko ari ibifaru biteye imbere cyane, nabyo biza guhabwa abanya-Ukraine ku bwinshi. Hakazamo ibifaru by'Abafaransa, nanabonye abasirikare ba Ukraine barimo kwitotombera cyane bavuga ko bidafite technology nziza, birimo kubagora ku rugamba. Ariko Abafaransa iyo bari kubitaka ku bitangazamakuru ryabo ugira ngo nibyo bifaru bya mbere ku isi. So
Ukraine rero yahawe byose, ihabwa za antimissile nk'uko mwabibonye, byageze naho abanyamerika babaha Patriot, ni antimissile abanyamerika batajya bifuza ko yava muri Amerika ngo ijye mu maboko y'undi muntu. Byarangiye rero nayo bayihaye abanya-Ukraine. Iyi ni tekinoloji ihambaye yo gusama cyangwa se yo kurasira misile mu kirere. Nayo mujya mwumva ngo abarusiya bohereje misile zinga, ukumva ngo abanya-Ukraine hari zo bahanuye. Izi tekinoloji rero zirimo iyi Patriot, zirimo iz'abanya-Espagne, zirimo iz'abanya-Australia, zirimo iz'abayapani n'iz'abongereza n'abadage, nizo abanya-Ukraine barimo kwifashisha mu guhangana na misile cyangwa se drone abarusiya barimo gukoresha ku rugamba. Rero twakomeje gutegereza, dukomeza gutegereza, turategereza bimera nkaho nge bizamuye fanatisme muri ngewe, mvuga ati iyi contre offensive noneho bahora baririmba izatangira ryari. Muri ngewe ngategereza ko hazaza contre offensive iri big, hazaza abakurikirana natanga urugero nko kuri Normandie, numvaga ko hazaza umubare munini w'abasirikari bataka kuri point imwe, bikaba urugamba rukomeye ku buryo urutsinda ukamenya ko utsinze cyangwa urutsindwa ukamenya ko utsinzwe, intambara birangiye. Rero igitangira murabizi abanya-Ukraine bagiye bohereza abasirikari hirya no hino gutorezwayo, bagiye bafata abaturage b'abanya-Ukraine ku ngufu, abasore b'abanya-Ukraine binjizwa mu gisirikare ku ngufu, kubera ko murabizi Ukraine igiterwa ese yinjira mu mategeko y'intambara. Nta muntu hagati y'imyaka 60 kugeza kuri myaka 16 bemerewe kuva muri Ukraine ngo ahunge. Abo bose rero bagiye boherezwa mu bihugu byo hanze kugira ngo bahabwe imyitozo yo gukoresha ibyo bifaru by'abanyaburayi, yo gukoresha izo tekinoloji zose bagenda babaha. Rero twari dutegereje ngo iyi contre offensive iratangira ryari. Nkuko yatangiye mwabonye ko yahise itangira gahoro cyane n'udutero wakwita udutero shuma. Hari udutero twabereye Belgorod, hari utudrone twageze muri Moscow. Ibyo byose akaba ari ibintu utavuga ngo hari ikintu gifatika cyavuyemo. Noneho contre offensive itangiye muri Zaporizhia region na Kherson na Donetsk. Aho ngaho niho twatangiye kubona za Leopard, dutangira kubona za Bradley, dutangira kubona intwaro za ntwaro bahaye abanya-Ukraine kugira ngo batangize contre offensive yabo. Aho niho twatangiye kuzibona ku rugamba, nkuko namwe murimo kubibona aho ngaho ku mashusho. Murabona ko Leopard aho ngaho zarashwe cyane kandi ziraswa ari nyinshi cyane. Aha ngaha abasesenguzi b'intambara bakaba baravuze ko ibi bintu birimo ubuswa bukomeye cyane, kubona abanya-Ukraine bohereza amatanka angana kuriya mu mubare. Ubundi ku rugamba nka kuriya ziba zigomba kuba zitandukanye. Rero kuzirasira hamwe nguko muri kuzibona, harimo n'izitararashwe ahubwo zabuze uko zivamo. Ni ubuswa rero bukomeye bw'abanya-Ukraine. Ukaba wakwibaza uti se imyitozo bahawe irahagije cyangwa se ntihagije? Rero tugarutse kuri iyo contre offensive, niki kiri kugora abanya-Ukraine, niki abarusiya bakoze neza mu kwitegura contre offensive? Abarusiya ikintu bakoze ni ukubaka imirongo ikomeye y'urugamba. Imirongo ikomeye y'urugamba navuga ni aricyo bita mu gifaransa ngo ni champ de mine. Barabanza bagakora umurongo wa mbere urimo za mine ziturikana abantu, ziturikana ibimodoka, ziturikana ibifaru. Bagakora nka metero zingahe zipanzemo ibyo bisasu. Ni ukuvuga ngo nkuko wafata metero 10 cyangwa se metero 20 zipanzemo ayo mamine, noneho ugakora umurongo uturuka hepfo muri Kherson ukazamuka ukagera muri Donetsk ruguru aho abarusiya barinda. Noneho nyuma y'uwo murongo w'amamine bagacukuramo icyo bita numva twaracyitaga umuringoti, sinzi niba ari uko kikitwa, kimeze nk'akanivo, ku buryo ibifaru nibihagera kuhambuka hari buze kubigora, biri buze gusaba ko bubaka ikintu kimeze nk'urutindo kugira ngo ibifaru bibashe kwambuka. Ako ngako bakagacukura, bamara kuyicukura hirya yaho bakubaka ibindi bintu bimeze nk'amabeto nabyo bifite nka metero 10, nabyo bakabikora ku murambararo w'ibirometero 100. Aho hantu hose guturuka muri Kherson kugera muri Donetsk aho abarusiya bayoboye, ku buryo utapfa kuhambuka. Warenga aho ngaho nanone ukajya ku wundi murongo w'amamine, wava aho ngaho none ukaba aribwo utangira kugera kuri position z'abasirikari b'abarusiya. Iyo mirongo rero yagoye cyane abanya-Ukraine kuko ni ibintu abarusiya babonye umwanya wo gutegura, ni ibintu abarusiya babonye umwanya wo kubaka.
barabyubaka neza ku buryo abanya-Ukraine bagiye gutangira contre-offensive yaho, araho bashyize izo mine nta kimenyetso kigaragaza ko hari uwanyuze, ibyatsi byarameze, murabizi hari mu gihe cy'ubukonje. Rero ibi bifaru biratera umutaru bigaturitswa na mine bagiye bataba. Aho biturikiye drone z'Abarusiya ziba zirimo kubareba zihita zibarasa. Murabyibuka intambara itangira, abanya-Ukraine bari gukoresha drone ku kigero cyo hejuru kurusha Abarusiya, aho bakoreshaga drone z'Abanyaturukiya. Icyo ngicyo rero nacyo abanya-Ukraine baje gusubira inyuma cyane kubera ko izi drone zahise zishyirirwaho ikintu bita brillare mu gifaransa niko bayita, ariko mu cyongereza sindi kubona ukuntu neza nayita, ariko izi brillare zituma aya madrone abura network. Niba wohereje drone ugahita uyibura, nuvuga ngo abanya-Ukraine iyo bahagurukije drone, Abarusiya bahita bakoresha iyi tekinoloji yo kuzibuza network, noneho yagera muri zone y'Abarusiya, abanya-Ukraine bakayibura, ntibahe ripoti y'ibyo iri kubona, ntiripotinge kuri ba boss. Icyo ngicyo rero kikaba nayo ari indi cote fort Abarusiya bafite ku rugamba muri iyi minsi. Ntabwo drone zirimo kubagora nka mbere nkuko byari bimeze, akaba ari nacyo kiri gutuma rero iyi contre-offensive igorana ku ruhande rw'abanya-Ukraine. Ubu rero twaba dutegereje iki? Dutegereje ko abanya-Ukraine bikusanya bakaba barenga ahantu hamwe muri uyu murongo nari mbabwiye, cyangwa se gutobora ahantu hamwe bakabasha gukora inzira banyuramo, kuko nkuko muri kubibona ku mashusho ibifaru byabo bigiye kuhashirira nkuko Vladimir Putin abivuga. Ibi bifaru bimaze kuraswamo ibirenga 100, birimo amapatriote, birimo amabradre, birimo ibindi bimaze gufatwa ngiye kuvuga ngo bimaze gufatwa ku ngufu, ibindi bimaze gufatwa ari bizima bikajyanwa mu gisirikare cy'Abarusiya. Iyi contre-offensive rero dukomeze gutegereza, gusa icyo navuga nuko Ukraine ninanirwa gukora contre-offensive, inama ikurikiraho ya NATO, Ukraine ikabura report itanga, ikabura amakuru meza itanga, inkunga zayo zizatangira Ukraine ikabura amakuru itanga muri iyo nama, inkunga zayo zizatangira guhura n'ikibazo, kubera ko aba bantu bafasha Ukraine bijejwe yuko ibi bintu batanze bizafasha Ukraine kuba yatera umutaru. Kugeza uyu munsi rero Ukraine ntiratera umutaru, ahubwo uko tubibona bya bintu byose birimo kuraswa. Nkuko twabibonye Patriote abanyamerika babahaye nayo yararashwe, mwarabibonye. Rero nkaba navuga ko tuzakomeza tugategereza, ariko Ukraine ninanirwa gukomeza, bitegure ko Abarusiya mu gihe gitoya baraza nabo gutangira contre-offensive yabo. Kandi contre-offensive y'Abarusiya nitangira, tuzagarukira hehe? Ku mupaka wa Polonye. Tuzagarukira ku mupaka wa Polonye, muzabona Zelensky n'abaminisitiri b'inshuti ze nabo bari kwirukanka inyuma y'indege nkuko byagenze muri Afghanistan, umunyamerika yiciriyeho. Niko bizagenda muri Ukraine. Uko urabona abanya-Ukraine baragambaniwe, ari abanyamerika ntibashobora kuza muri intambara mu buryo bw'imbona nkubone, nukuguma babaha udutwaro turi aho ngaho twa feke tukomeza kwicisha abanya-Ukraine ku rugamba batazatsinda. Rero nkaba mbona ko abanya-Ukraine bagambaniwe, kandi igihe kizagera aba banyamerika cyangwa se inshuti zabo bizagera inkunga zabo zigahagarara. Nkuko mubibona amatora muri Amerika yegereje, Biden kinategereje mbere yuko yinjira mu gihe cyo kwiyamamaza ni amakuru meza aturuka muri Ukraine. Avuga ati Ukraine yabashije kwigarurira Kherson, Ukraine yabashije kwigarurira Donbass, Ukraine iri kwigarurira ubutaka bwayo. Icyo gihe abanyamerika bazamushyigikira. Ariko igihe cyose Ukraine itaratera umutaru, Sleepy Joe ufite ibibazo bikomeye cyane. Nta kintu uzabwira abanyamerika. I'm sorry. Donald Trump we akubwira ko iyi ntambara ya Ukraine yayisoza mu gihe cy'amasaha 28. Kuyisoza si ukuvuga ngo azamfata abasirikari b'abanyamerika bambuke baze barasa Abarusiya muri Ukraine. Kuyisoza ni ugufata telefone agahamagara Vladimir Putin, akamubwira ati ibintu bimeze guca na guca, then bakabiganiraho, ikibazo bakagikemura,
intambara igahagarara muri Ukraine. Naho Sleepy Joe nkaba mbona ko igihe cyamugendanye, akaba arikomeje gusunikira Zelensky kuba yashyiramo imbaraga ngo contre-offensive itanga umusaruro, akaba ari nacyo kiri gutuma abanya-Ukraine benshi bagwa ku rugamba. Ubu rero uko bigaragara abanya-Ukraine batangiye guhunga cyane kubera ko bamaze kubona ko contre-offensive yabo irimo kunanirwa. Abasirikare bamaze kugwa ku rugamba muri aya mezi abiri kuva contre-offensive yatangira ni benshi, ku buryo bavuga ko Ukraine ikeneye abandi basirikari bo kubasimbura. Aho ngaho rero ni ukubavana hehe? Ni ukubavana mu baturage. Niyo mpamvu muri kubona ku mipaka ya za Polonye hari urujya n'uruza rw'abantu barimo guhunga bava muri Ukraine, bahunga kuba bashyirwa mu gisirikare. Nk'uko nabibabwiye, umubare munini w'abasirikare bari muri Ukraine akaba ari abantu bakirimo ku ngufu. Rero tuzakomeza tubikurikirane turebe uko bimeze. Cyo nababwira nuko ahantu hose mugenda mubona ngo Ukraine yarigaruriye, ni inyuma ya mirongo y'urugamba nababwiraga. Ni ukuvuga ngo ni lokalite ziri inyuma ya mirongo y'urugamba nababwiraga. Niba barashyize umurongo ahangaha, si ukuvuga ngo inyuma y'uwo murongo direct hari abanya-Ukraine. Hari distance nini cyane iba itarimo Abarusiya, itarimo n'abanya-Ukraine. Aho ngaho rero niho abanya-Ukraine bagenda baza, ntibahasanga Abarusiya, bagahita bapostinga bahashyize amadarapo yabo babyina bati twatsinze Abarusiya. Iyi ni Waka Waka podcast. Rero tuzakomeza turebe uko biri kugenda, nkomeze mbaha update y'urugamba uko rumeze. Mugira amahoro y'Imana.